Ulida di buha mauri na paraga bali daka duta ta acara pameringu ati ta channel YouTube YKB Yayasan Komunikasi Bersama Tahilu Anak Kalam. Dadi pa batawai haya na puline mauri medikanamu kata habaya karainya napadulango nangahu hari medikata habaya. Umauri maaingu taawangu majaga mapamalangu rehigi nangaram tau nakayai kamuoki gama kaloga kamapiaku pamarangu ya nabiha madi na pulumu. Amin. Ulida di buha tadangarna Yesus Kristus na mauri. Napuline mauri walungu ta matiu kawudu tahabulu namu dalaru kabungana lapaku toma tadalaru kapatuna. Palatanya natada manunguda. Eja bapiraha datau perihi yaka datau haduki. Namaili mauriehu kata pakadaya wiang. Kata pakakaya wiang. Takaraya kana patakanya na tadabihana tada nekaduna banawalungu lay alaya. Nahimaja yehu. Yaka iya yaka anararaka na matalalu. Ami itaya warah ne kana awamu wimi ika. Taka naladu baru aminya kapehaku na urangu wimi ika bami itaya banakamabu. Nau mipenya bami patada ja datada awang. Taka natada namadadi tapi nutana yai dewi payapanya natada napalanga itami winaha. Datau dangu nama aija lak nanau ihaka datau dama manudunya napawinangu mauri yehu. Diwinaha dakuwa magimi tada lak na yai. Takaminamu balia natada wunangu yunuhu namadadi takawungana. Mangkanau tadi uja kunahaka ina tadi halaku mauri yehu. Amin. Ulida di buha tadangar ni Yesus Kristus na maurida. Naparenungkan dalak na yai walungu tabuku wasiat na judul na palataya natada manunguda. Tadalar na nam kapatu
Na dangu na tau na majuraku na karai tada biha. Tada una takaduni mauri dan mo maja tada biha te duda boluda wada. Dangu kada namu ya na tada walngu tawunangu yunuhu winangu mauri. Mangkanau yehu ujakun haka ina hala. Ogo ular gimi tadangar ne meri Yesus Kristus na maurida. Mangaka yehu panpataka jaka dangu tada damakatiu tataga huka na wojaka padaungu na tau dam. Takan na tau parihit ya kana tau haduki nagabanya yehu. Dangu kana piaku paita nya ka na tada biha walung leiduna widang na tada biha na walung ta surga widangu datau parihi. Lagdang ya kana tada na pahlaku na takada di manya dak daya pa mepa dak dapat atiwe manya panatada na perlangul ni mauriye kari. Na patada waina ba dia ya ba ana alaya na langa paita dihaka. Na dangu na tau ng pamerang napata na to parihi iya ka na to haduki. Duda tadi iya ya ka bada maninya bada ite ya natada walong le mauri taka dada bijang may taati da. Dada mani palang taka manyak. Iyalanya pa na tau na tadi pakiri. Taka dan manudu manyak. Ganaya na winangon nauri. Dan na mani lang taka manyaka gani na winang mauri. Mula naka an itayaka na tada biha nagkahamanay na nabuko na mauri Allah dada pakiri na. Kulda dibuhat tadangganan meri Yesus Kristus na maurida. Takabalata kanya ka na manuda tatada yeya dana padenong ka napata da taon na ka panamang akapawulo niya natada nadango dataw na mamayli na mula na ka paitaya natada biha napawulo na miyaw di na panibali jaka kay mauri
Dan napamani wiki madalay uta. Mula naka manapeda ka ngaradu kada. Yehu na itahat atau namamay takadam pawali atong takadibinahat atau parihi yakad atau haduki na makaraitada baikan dan napataka madsa dangu kada ita ya natada na mawalungu na malanga-langana nam ainya tawunangu yuno. Ibina kahakatanaw ngeraneka. Anpe kadza nangiramati na. Ika nangiraki ibari na. Meraneka nawunangu yuno. Winang nauri nam ainya takabudiyang patilubuwa lalo na. Tanaw yala ka na panyuwa winang nauri. Panamati lapang kung panakiibali. Patibola na ta kabo yang wina. Ulit adi buha. Tau na kanaw. Katapalata niya napamani nguda. Tamaurida napaay nguda leyeho. Datadi iya meka ba ita ya natada. Takana ati da na marijong. Katapawara huya na morokda. Dango kata rijong. Katabali le mauri ala. Napamringo pamlala de mauri na pulina na rinong nayan. Amen. Pwede kata habayang. Namaurima mabiha mamadi. Makadingi wali ating. Kamu patubog. Pamadunya na pulimu na paranguma waikan. Mamanigo mauri. Amin. Tomanaw tudo ula dibuha na paranguda na pulini mauri taridong nayay. Abibula di pami like, subscribe, dan pambariya taulda dida, tauli atida. Mauri na pamringo pamalala. Yekabe Yayasan Komunikasi Bersama. Salam. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.